Pemirsa, kewentenan produk usaha kecil dan menengah UKM saking Bali utamanya ni kerajinan tangan utawi handicraft kantun kedautin ring pasar internasional. Selami puniki, pasar internasional kantun muatang akeh handicraft. Marketing Manager Hong Kong Trade Development Council Rahel Kurniawan Mausang, Bali sampun kaloktah antuk handicraft sanimadwe ceciren makudang-kudang soro. Selami puniki pengarsan saking pasar internasional dahat ageng. Santukan ring sajroning parikramo pameran perdagangan miwah konferensi global, sanesring kemargiang ring Hong Kong, pasar handicraft kekantenang becik. Nenten wantah bayar saking Hong Kong nanging taler akeh sani kedaut saking samia negara. Tios produk handicraft Passion Bali taler dahat kedautin sentukan madue keunikan. Taler wenten desainer saking Bali sampun dahat sayaga ngelimbak ring internasional. Duaning madwislah sani becik nanging yening selehin saking packaging UKM Indonesia selami puniki katureksain kantun kirang anutin tren pasar. Para pelaku UKM ring Indonesia wantah nganutin tren saking asoro kemanten. Ageng nyani potensi handicraft ring Bali, pai ketandane sampun dahat sayaga antuk ngwantu UKM wiadin pengrajin Bali. Semalihe pemerintah Hong Kong sampun sayaga ngicenin subsidi majeng angga usaha wiadin ekspor saking dura negara ke Bali. Yudi Kanaidi Bali Post nguningayang.